Oh, hi, good afternoon, joto no. Good afternoon, wnganw. Yes, good afternoon. Hari ini aku bicara pagi. Hi, nong buskang mama pakai tini payah nih zaman ini no, karena buskang nih jadi video. One day kakak, one day aku dah nanya jaga video nong bisa goodbye. One day views enggak do. Wah, angka. Hamba joto no, ning. Angka di. Kali ta dar phungli bata thailok khang nai jong sing thailok jangan ni di ja ma te bal khang ni thailok khang kala na la ko na so nong busang phai mani karon kha nok phai mang tang klai jong sung ni tu la ling na ka tu no le Đó ní mình đi khá đang sao anh thế đó anh cái hầm bay cho tao nó 1K views ni mà cái này tê support khởi mà cái hầm bay tê bố support năng go especially subscriber views bố năng go sabat subscriber bố năng go ada tadi ko 1K kali di nong support tê bố phun di karon video support video khai hầm ya khai di norok cho tao nó sai mà nó support tong hàng cái video rock khai tê bố mà này năng go Kita buat bus yang apa nih? Kita tadi kala ini seng 1K giveaway tuh nong bagainya ekdom specially giveaway norok nungguin makna kan wnganw. They giveaway nong rusak nih karena giveaway nong nih bagai jalannya important. Ini ke important ya. Pada aku nih aja 1K subscriber terus complete tuh the top comment bisi kayaknya nong Mana norok masa baru giveaway aja. ये भगवान क्या जुलुम है Nak kenapa bulu kena sorry. Nah, gitu water deh amti kok kono teh. Awalnya mesin kono mana awal bagainya nong nih bos kamu tinggal apa ya? Nah, giveaway nih bagainya je. Saran nih bagainya konten ini kiri apa nih giveaway nih cover kita salahnya. 1K views kamu nih apa nong sampai. Nah, jam nih kan norok nih cuma 1K views kamu sampai saya cuma apa sih roba. Siapa amti itu first time ani vlog. Ani vlog ini tuh first time 1K views ayo. Nong nih hamzat mah nong support baik itu. Belai kena hambai nong support juga begini terus kan nih. Teo video logo nok teo mau support kaji, subscribe kaji, channel mau share kaji, bisi yang komen kaji nya. Bagian 1K norok winner nih mana? The first prize so. Second prize, third prize so sing kayak aku karena sing tahu. Cikon sa channel siku, abo ulong lagi cah hedana. Nggak support kaji hai kenal. Tapi tahu nggak thailok kalau aja mau. Saya kayak jam ini juga. Baru kita kali kau saya sekolah aja ji, bukan ngelakuin masih. Kayak naik jong di, tiki sisa video nong imbus kamu pun naik, apa naik bekan ke? Pada pagi yang lain aja tuh. Kayak naik jong di video pesak. Vlog kaki jong sini muncul sa. Ini kemana kalau yo, tapi vlog kesel malah tuh. Oh my god, iya pakar liya. Bila kita naik vlog kisah kahamno, but kisah keliko, saya malia bahaya ning no. Ya. Hai roh này trong thay vlog. Oh my god. Wah, ngoại mà khá. Harus kenal punya kayak sampai. Harus kusungan. Yak saya jangan kisah. Bezal boy papat kagak aja. Nok thay vlog bukan nubi mana. Asli marah gelak tang. Tong deh. Wait. Bro. Yang taruh nah. Doh. Oh mah, mau kerasa. Aku gali lah, bro. Just for fun. Enggak boleh. Wah, masih cerita kan belas le, ekdom. Tapi lo bukan kalau mah bertai boleh ekdom laling zak. Oh jadi, asal nanglia boboh aku tanah ase. Nih, hai boboh aku kering kayak es krim pastor saya mana? Wah mak. Ini peragan harus pakai mungkang lo. Oh, tanah aja kita. Bolo kartong laksi oke. Ongol pasti di ini marang itu haneng pa. Itu tuh aku itu hiring ya ha. Nah kau apa ya? Ngomong dong. Ban si draman hayak suan. Hei. Siap. Konten paisi re. Hao tong khole lat tai thai re. Prank khale ke na bo tia khikale din kun chiu. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे
Dote mora. Konten kah mah? Kenapa? Udah itu, hah? Bukan, ya tak kerjakan ya. Dah. Sorry. पूरा तीन छापेंगे पूरा भाई का आंसर क्या होने इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास अब आगे भी tao biết nó cả nó đến từ dòng tới dạng Ukulok na siya, ukulok. Ukulok. Wah, mayo. Duh, masih hajar. Wah, mau bawa paling lagi ya. Hambanya nang anu menerima apa kek? Ini kok kayak lain coba. Yang mana tuh nih? Ini mana kah? Finally, prank success enggak? Angmo di bon bagi perawan sukses nang kanik tini konten lagi. Angmo kayak yang tebel tijak. Ang bertanya mu cuman ang perapok sudah ini kayak mau ikhlas ya ini cuma nih kayak bono bos sawo deh bukan kata topel kayak dia harus menang coba tuh cuma gini nu kayak mu cuman ini kayak langsung marah aja yang kayak orang nostro nó thang là cái tin blog kasih log lebih ya just nong thani kisah entertainment tu kasih no so video kita langsung gitu kan kita dari ke sabuk kada jiwan ke kar di teh sandar inam jit ye malah ini hai kita blog so tada